Што и донеса преспанскиот договор на Македонија? Требаше ли земјите во регионот да трчаат кон Балканска наместо кон Европска Унија? Дали така ќе станевме подобро место за живење внатре, но и попривлечни за Европа? Ова се дел од прашањата кои успеавме да му ги поставиме на исклучителниот хрватски професор, интелектуалец, философ, символот на суровата искреност, модел за многу македонски интелектуалци, Жарко Пуховски. Беше дел од форумот на регионалната комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и други тешки повреди на човековите права во поранешна Југославија, позната како РЕКОМ, во Загреб на 15 и 16 декември. Од интересната дискусија за се уште болните теми од балканското минато го извлековме, па и покрај техничките пречки, сепак добивме одговори на неколку прашања. Требаше ли Балканот да стане наша унија пред да ја бркаме европската? Bojim se da drugog izlaza nema nego pokušavati uza sve muke koje to sa sobom donosi nekako ući u Europsku uniju. Balkanska unija nema smisla zbog niza razloga, prije svega zato što je to ostala crna rupa u Europi okružena članicama Europske unije, sama po sebi je premala, preslaba da bi nešto za sebe, a kamoli za druge učinila. Drugo što su odnosi među državama na tom terenu jako loši, na primjer Kosovo, Srbija, ako se uopće može govoriti o državama, jedne druge ne priznaju. Bosna i Hercegovina ima unutrašnjih velikih problema, Makedonija ima unutrašnjih i vanjskih problema i naprosto tu nema drugog izlaza, koliko god će to dugo trajati, nego malo po malo ulaziti u Europsku uniju, koja nije nikakav ideal, koja nije zajednica vrijednosti, ali je naprosto razvijenija, bogatija i sa višim standardima vladavine prava, pa znači napredak za sve ove države kakve sad jesu. Каква порака испрати Македонија кога јавно го бойкотираше Нобеловецот? Govoreći izvana, čini mi se da nakon što je makedonska vlast uz jedva izborenu podršku naroda na referendumu pristala da državi promijene ime, sve drugo je nemožno. A i ta promjena imena nije baš dovela do nekih naročitih rezultata, jer bojkot je dalje ostao. Primitivni grčki imperializam je dobio podršku iz Europske unije na meni potpuno nerazumljivom nivou. I nakon toga ove tek taktička pitanja su drugorazredna. Ne mogu biti objektivan, Petar Handke je moj prijatelj 50 godina, on je radio razne političke gluposti, ali veliki pisac, ja ne vidim zašto bi se to što je neko pisac povezivalo s time što radi u političkom životu, kao da ne znam Heidegger nije jedan od najvećih filozofa 20. stoljeća ili ne znam neko od pisaca koji su kao Ezra Pound imali simpatiju za fašizam, time bi prestao biti veliki pisac, ili pisci koji su vezivali Staljina i tako dalje. Dakle, meni se čini to pogrešnim, ali to je potpuno drugorazredno odnosno na činjenicu da je makedonska vlast uspjela nagovoriti svoj narod da prihvati promjenu imena i onda za to nije ništa dobro. Што ни донесе преспанскиот договор? Ja nisam neki posebni fan nekakvog kolektivnog identiteta, meni se čini moguće da se imena država mijenjaju, ja sam na koncu isto živio u jednoj državi pa sad živim u drugoj, to nije po sebi tragično, ali pitanje je što se s time dobilo. Ja ne vidim što je Makedonija s time dobila, a izazvala je sebi i drugima komplikacije i uvela je u međunarodnu politiku mogućnost da jedna država drugoj diktira kako će se zvati. To je, po mom sudu, otvorilo put raznim drugim diktatima i nije dobro. Можевме ли да се извлечеме без преспанскиот договор? Meni se čini da je, jer se tu nije radilo o napadu za koji bi trebalo silu i moć za obranu, nego se radilo o ucjeni obećanjem. Pokazalo se da je obećanje bilo prazno, barem za sad. Dok je Francuska tu u svojoj igri, dok Macron kaže da ne dopušta proširenje, pokazuje se da se nije ništa dobilo, a kad tad bi Makedonija sigurno s bilo kojim imenom ušla u Europsku uniju, a možda bi činila nešto i za Grčku i za druge, da taj sitni imperializam dobije po prstima, ako već veliki to ne može dobiti.